Organizatori šova X Factor upozorili su sve da su se pojavile falsifikovane ulaznice i pozvali su fanove da karte kupuju isključivo na ovlašćenim prodajnim mestima. Do velikog finala X Faktora koji se održava 23. marta u Combank Areni ostalo je još samo nedelju dana. Interesovanje za ovaj događaj je veliko, a organizatori upozoravaju da su se u prodaji pojavile falsifikovane ulaznice, zbog čega su pozvali fanove da karte kupuju isključivo na ovlašćenim prodajnim mestima. U velikom superfinalu za pobedu se bore Daniel Kamakovski, Majke Ćimović, Tamara Milanović, Doktori i Lukijan Ivanović. Takmičari će u areni izvesti po 3 numere, nakon čega će svoj konačni sud dati publika.